Praise God, manentering nga programa tayo, Jesus is our life. Kahit nga po Diyos na tayo, iti kanayon nga maamuan tayo, iti biyag tayo. Kitiriti menen nga oras, kahit ko nga share ka na tayo about great faith. Nga kailangan tayo iti great faith in these last days. Kahit sumat lang itinususan, iti yan mo na nga namati iti Diyos, old and new covenant. Kahit dyan nga nagbiag, iti faith. Kahit the same gana iti rapture, we need faith. Kahit kailangan tayo matitoy, iti panagbiag tayo iti panawen. Kahit may i-share ka na kayo ditoy, tap na rikas sa ma-receive tayo more and more iti revelation knowledge and Christ Jesus our Lord. Tangga tayo maroon dito yung minsan iti rating oras. Hallelujah. So, tatamanan, isuro ka na kayo about the great faith. Great faith. Kay dakkel nga pamati. Amen? Hallelujah. Kada gito'y nga last days, kailangan tayo na gito'y balin nga powerful ti believer. Hanga makatakder. Itinaytuyan nga last days nga patay-patay di pamatim. Dandanin pinagmamarka. Dandanin ti rapture. Pero karkaro nga in the last days, perilous time shall come. In the last days, kung nanay the Bible, may itinapigad nga panawin. So we are now in the last days, iso nga very dangerous. Ti panawin tayo tata. Magkita iti government, magkita tayo iti finances, magkita tayo iti mangyari na kinadakas iti lubong. Dumakas ti managdakdakas. Kunana, iti mauduring alaw, lumintag mat nga lumintag, tinalintag. So now, kada tayo dyan. So iti susuro ka na kayo, dagito'y full of faith, great faith, dagito'y iti makasurvive. Dagito'y iti makatakder. Iti last days nga panawin. Isung ada kayong maumay dito, hang kayo agpatay-patay sa pamatiyo. We need to grow. We need to be filled with faith. We need to have a great faith. Amen. Hallelujah. Isung akitaan nyo, adon iti kwa, handa makatakder, baksin lang, hanang makatakder ang tinaduma. Agpapabaksin ang tinaduma. Kata mo, makikita dyan, at yung mabakbaksin, number one, senior citizen. Because agbawas lang arot ti tao dahil. That's the purpose. So nga na kayo nga senior citizen, be strong in the Lord. Hanak pa yan nga senior. Now, what is that? What is the purpose of that? Amo tayo na dyan anti-Christ. Kada ito yung panuwan. Amo yung adati nang i-relate message from China. At kunada, aduti, at natayo ito'y pero binawalan dati social media, binawalan dati media. So, ang rumrumar, karkaro jay Sinovac. Jay Sinovac, nga vaccine na duti natay. So, nakita yun dyan, namang mangyari. So, now, kaya ba ito maklarhi dyan? Oh, rabasya kalabahande. So, orayin tayo ti rapture. Ang kayong agpatay-patay. Oh, kita nyo di mang mangyari tata. Di pa lang nag-2022 aglalaban dan nagday politician tayo dito Pilipinas. Sangsangit pimanan ni Pacquiao. So, makita nyo dyan. So, kahit ko tag-message ka ni Senador, but hang ko pa ngayon prepare. Kahit ko minsahin directly. Because, kasi, tata di mapaspasamak. Iti politika magulo. Iti sensya magulo. DOH magulo. So, Kristiyano, kailangan maging matibay. Palakpak ka ni Lord. So, tisuro ka na kayo about great faith. Tapos makita tayo, dito'y tatamanan, great faith. So, mabanda yung i-dine, Matthew, chapter 15, verse 28, the great faith, the jay babae. Kuna ni Jesus, tinay ni babae, in verse 28, Jesus answered and said unto her, Woman, to babae dito,
great is thy faith. And her daughter was made whole from that very hour. Tara ito yung babae, Gentile ito yung babae, hanga Hudyo. No, adalan ito yung istoryana, na pandumawat kani Jesus, iti panakaagas jay anak na. Kasi parparigatan ti Diablo jay anak na. Di da mo habinan pansin ni Jesus, karkaro nga nag-worship. Gana nga, umay nagigay conversation na. Kat kuna ni Jesus, hanga nasayat nga ited ko titaraon ti ubing iti aso. Kat kuna latan jay babae, wan ngam ti aso, kanina lata, noan niya ti matinlag, ijay lamisaan jay apuna. At ito jay nga panagsao jay babae, kunan ni Jesus, woman, great is thy faith. Dakkel unay ti pambatim, naagasanen da jay anak mo. You see? Yung mahal nga healing, ti susurok dito eh. Kailangan nga madantay ti great faith to resist the devil. Amen. We need to have this strong and great faith to overcome the world. Uray kanya nga situation. Amen. So dahito yung woman, ket nadanisuna ti great faith. Isu nga uray babae, mabalin. Uray babae ka nga datoy, mabalin mo ti maadaan, ti makunkuna nga great faith. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Babae ha, babae. So nga challenge ka na kayo na diya babae. Kailangan nyo madaan ti great faith. Number 2, kabanggitaan tayo ti great faith nito ay Luke chapter 7 verse 9. Great faith. Desirean nyo na gito eh. Kunak manan, dilakapso ti pamati na naglaka. Ngaywalin ni Satanas. Basit lang awan kanunda, wanon. Kakagat na sila sa patlalim. Basit lang nag-uyak na, wala na. So kailangan lang agbalin tayo nga believer, nga strong in faith, full of faith. We need to have that great faith. So kita tayo dahil Luke 7 verse 9, when Jesus heard these things, dahito imat, dahil Roman centurion, he marveled at him, hanmanan nga Hudyo dahito, Gentile, and turned him about and said unto the people, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Kunani, Jesus, anak pa'y nakakita ti kastoy nga pamati iti Israel. Kadag iti Hudyo. Naidumduman na ito nga Roman centurion. Takunan gamin di Roman centurion manen, dawat manen di pa nakagas. Kat kunan ni Jesus, umayak. Ngam di daday da, kunan di Roman centurion, saan kan nga umay? Just say a word. Agsao kalaeng, kat maagasanen, ta di servant ko. Tasyak kunan naman, may sak, nga soldier adamet iti under ko no kunak ti maysa nga mapan ket mapan no kunak ti maysa nga umay ket umay. I have the authority, so I know nga ada ti authority so agsao ka lang kasi lang iti ti ada iday centurion ket iday met nga time na agasanen ti servant na palakpakin ni Jesus. So na jay ti makon ko na nga great faith. Ngam kalagitoy nga duwa, kasano nga nadaan dagitoy ti great faith. Jay ti question, kasano nga nadaan ti great faith dagitoy nga duwa. Jay babayi, great faith, ti ada kanya na.
Ket di centurion, great faith. Ti kaduan nga ibagaday di centurion. Kasi di centurion, naawatan na di authority na Kung nada. Amo na di authority na ngamin. Iso nga, daday ti naawatan na kin Jesus because of His authority. Di babae nga, yawan authority na. Yung mapay nga great faith. Dadan iso na di great faith. Kata di babae Gentile. Di babae kaslaso. Pero ada great faith kanya na. Ano di bagilasinan di tao nga daan iti great faith. Isu nga wrong no kunam nga di Roman centurion gamin kat ada authority na isu nga dakkel di bang no di babae ngay. Nga babay parehas na ti faith nga great di faith lang adua. And then surat na naka-receive ti miracle. Number 1, nga revelation ni John because of their knowledge. Dadi panakam amuda who Jesus is. Knowledge no sino ni Jesus. Parihas na nga amuda no sino ni Jesus ijay biyagda. Why? Tipang kitam nga mamun jay babae ni Jesus. Kastoy, iti istorya. Kuna ni Jesus, saan nga nasayat, nga itit tinapay, iti aso. Tadi hiling nga daw-dawat na kaslat tinapay laang ladjay. Karag iti Israel. Ngam ti pakaitida na ladjay, karag iti anak ti Israel. Awan ko mabibiyang ti Gentile. So ako na nahan nga nasayat nga itit ti healing. Iti aso. Tati healing para karigiti anak. Ngam ko na niya babae. When Lord. Ngam ti aso mat. Mangan no anya ti matinag de sirok ti lamisaan ti apuna. Nakiktot ni Jesus. Hanga dyan nakiktot nga nagbutang naslaw. Wow! Nagdakalugit din di pambatim. In short, wano iti shortcut nga so, wow! Ang mamuda kayam. Taurain bagak nga aso ka, amom nga siyak jay Lord. Amok nga siyak jay apum. Amudak nga siyak jay Lord of Lords and King of Kings. Amudak nga siyak jay healer. Amen. Tati aso amuna, ti apunan. Kasjayat, kunanakin ni Jesus. Uray kasla kami aso nga Gentile. I know you are my Lord. Isuanas daw ni Jesus, babae, great is your faith. Naagasanan, tati anak mo. Why? Because of her knowledge nga mamuna ni Jesus nga isu jay Lord nga nagapoy jay heaven nga umay nga mangisave manghil kalagidjay nga tattao dito earth. Yes, kunana kini Jesus uren may saka so you are my Lord. I know you are my Lord. Amon ba nga ni Jesus isu ti Lord mo? Minsan amo tayo jay head. Sang kanayon ko ibagbaga. Hingano ko maamam misuna. Akaslab pa nakaamom no sino di amam ditoy nga nakakangag sanggir. Mamamom kuma ni Jesus iti reality. Iti revelation knowledge. One thing nga kalang makita yo dyan, adan isunat ka revelation. And that revelation is revelation knowledge. No sino ni Jesus. Iso nga dawatin yung i-reveal ni Jesus, isa rin na magkaroon kayo di revelation. Hallelujah. Iso nga great faith di pamati na because she has a knowledge, revelation knowledge who Jesus is. So nga kailangan
nga muy reay. He is the King of Kings and Lord of Lords in your life. So hang kayo matinag kari di vaccine, hang kayo matinag kari di virus, hang kayo matinag tar aramidan tilubong kari ito'y panawan, because we have the Lord, the King of Kings. Jesus is still Lord on this earth. He is higher than politicians. He is higher than DOH. He is higher than any creation. He is Lord and is still Lord today. He is still our life. He is still our healer. Hallelujah. Hang kayo ma-deceive, hang kayo magungun, because Jesus is the Lord of heaven and earth. So natayan ti aming nga authority, He is higher than any man here on earth. Palakpak ni Jesus. Numabanda yung madyan centurion. Why nga nagkaroon iso na ti great faith? Ijaluk tatay. Chapter 7 verse 9. Kitaan tayo mat na ito'y. Luke chapter 7 verse 9. Studiin tayo matibiyag na noapa ing iso na. Ket adaan di makunkuna nga great faith. Hallelujah. Yes. When Jesus heard these things, He marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Anak pa nakakita, tikasto yung klase ti pamati, ito'y Israel. Ket kunanamet, and they that were sent, yan ay baon, nga napan ijay, returning to the house, found the servant whole that had been sick. Idinangag na jay, ngayon baga ni Jasi jay centurion, nagawid na gijay na ibaon. Ket nakita dan, nga jay servant na, ket naagasan. So makita yo, ngam iti kwa ditoy, daytoy iti great faith namat daytoy nga centurion. Kitaan tayo yung istorya. Hallelujah. Kitaan tayo mat istorya. Iorgi ko niya verse 6. Then Jesus went with them, and when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy. Kung nandiyan centurion kanyanan, tadida mo, adatin baon na nga napan ng ayab kini Jesus. Hindi mapapan na Jesus, napan na kumapaimbagan, the jai servant na centurion, nang ibaon manan. Haan mo nga disturbuan, ti sarilim, tasyak, hanak amay kari, nga mang-receive kan ka dito'y balay ko. Dadyalangan nga ibagana kat centurion daday nang ato iti sana sa kunana pa lang hanak ka maikari nga mang-receive kan ka Jesus. Kaya't nangasawan nakita na nabigbignan nga ni Jesus is higher than him. Anak ko na, dapat lang umay katoy because I am a general. Anak ko na. Because nakita na, na-picture na, na ito'y Jesus kung umay di balay na, He is higher than him. Nga iso na the King of Kings and Lord of Lords. Nga natanok unay, hanak pa'y nga may kari, uray may sak nga opisyal. Oh, haanak nga may karkariken ka. So adaan iso na ti revelation who Jesus is. Nga nakita na kinangato ni Jesus. And then one thing more, nga makita tayo nga da kanya na rejay. Iso nga kunana, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof. Verse 7, Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee, but, kunana iday, say, and a word, and my servant shall be healed.
apay nga da iti pamatin daytoy nga senturyon nga agsao ka lang Jesus, magasanen de serban ko. Just your word lang ti urayat. Agsao ka lang. Why? Verse 8, kunana, for I also am a man set under authority. So nga da authority na. Having under me soldiers, adumat soldado. And I say unto one, go, and he goes, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. Kung makita yun day, may saka senturyon. Kung nanay day, da authority. Nibagak ti may isang mapan. Nibagak ti may isang umay. Nibagak ti servant ko, aramida na day, aramida na. So, that the revelation naman na day, nukas dayak, karkaro na ito, Jesus. Because He is higher than me. His authority is so powerful. Amen? Yes, amen. No aramidak na jay kat aramidan da, karkaro ka, because si kan ti kangatuan nga King of Kings and Lord of Lords. Yes, amen. Nagmayat ko man ko kastoy ti official dito Pilipinas. Amen? Nagbayat ko man o kastoy ti adan authority. Nga bigbigan na nga adati mas higher in authority nga iso ni Jesus, nga King of Kings and Lord of Lords. Even nagidayat ko mga presidente. Because saan nga may kalkariti sa ati presidente ito'y kini Jesus. Because ni Jesus, the overall King, iti aming nga creation in heaven and on earth and heaven and on earth. Suno isuda da authority lang nga under ni Jesus, how much more that thy God. Hallelujah! Nga by His word na create this amin. Isu nga amin nga create by His word wano babayan kanya na nga word ag obey amin kanya na because He is the word. He has authority over all creation, even sickness and diseases, even angels, even demons. Amon, the centurion niya nakasjay ni tika ngato ni Jesus. So nga muna nga nagsaon ni Jesus ti sakit, ag-obey dagiti sakit. So ako na just say a word, because you are King, you are higher than I. Anak ka may karkarikin ka, nangat-ngato ti saad mo ngam siya. Ado kumadag ni official nito Pilipinas. Ngamang bigbig nga ni Jesus, kat isuna, iti hangatwang authority. He is the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Kailangan tayo nga maawatan kada day nga Jesus nga na-receive tayo ket kasjay. So makita do babaya muna nga ni Jesus ti Lord na. Amon mo ti centurion nga ni Jesus King of Kings and Lord of Lords. So nga problema that the position the tower of the earth iti ayan na day is your knowledge who Jesus is. So no kailangan iti great faith, kailangan nga mamamom ni Apo Diyos, ni Jesus, the Holy Ghost, can the gospel. Because si Jay ka lang nga magkaroon ti great faith. Ibasa ka na kayo ni Daniel, o Rabashakarabahante. Daniel chapter 11, verse 32. Amen. So kasano tayo magkaroon the great faith? Kailangan tayo na mamamo ni Jesus iti revelation knowledge. Amen. Ket suro-suro kada kayo the kinds of knowledge, epignosis, lagi kakasday, gnosis. In the Greek, the epignosis, kada day nga knowledge, nga full discernment. Kailangan tayo day. Amen! Yes, yes. Praise God, mapan tayo day,
Daniel chapter 11 verse 32. Ngam daytoy di bagbagana about the Antichrist nga umay ditoy earth. No basahan tayo di verse 31. No umay the Antichrist and arms shall he stand on his part. Verse 31. And they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. Dahil ngamin, no atrasan nyo ba'y makita nyo, kati prophecy ni Daniel, ito chapter 11, about the last days. Yung mangyari till last days. Nga umay ito, dagiti armies. Dagiti army warships. Kaya dagiti tankers. Iti the whole world kat kubatan dati Israel. So nga tata, ipaplano na di dyan. So kita nyo piman ti Israel, lagis istan nga may sana. Sana kakampi ang Pilipinas. So nga kailangan, dadai. Pero apay, hanga kaya ti the whole world nga i-wipe out ti Israel dito'y lubong. Kenapay nga isuda ti kabusor na piman. So mas daw dagiti Israelites, apay nga takastoy tar aramidan dagiti nation around us kada tayo. Awan mo ti kaskas tatayo kadakwada. But they do not know about the spiritual things. Kabusbusor gamin ni Satan ti Israel. Taiso ti chosen people of God. Isu nga, sulsula na, sidsidyus na, ti the whole world to destroy Israel. Isu nga daday, taramidan na ditoy, verse 13:31. Isu nga, dagiday nga worship, basahan nyo di verse 30, talaga nga agumong na dagiday. Gana nga, destroyin na, daday, handa nga unuran the covenant, handa nga unuran jay temple. Kita nyo jay 31, temple. Sanctuary, kunanay jay kingdoms. Pero the Domas temple. His armed forces will rise up to desecrate the temple. Tandaanan nyo nga nagturay ni Satan. Mapanagtugaw ijay temple. Ibaga na, dajay Antichrist. Ibaga na nga iso na ti God. So dito kat dandanin may paplano rin. Iso nga, nung mangyari dito kakaasi ti tatao dito'y earth. Kakaasin to ti Israel. But before that, sakbay nga mangyari day, marapture tayo pa So nga kailangan nyo ti faith. Taha nga marapture, ti agkurkuri domdom ti silaw na ita. Kailangan nyo ti great faith. Bagam di kabay mo, kailangan ti great faith. Oh, rabaya. Pollute na the sanctuary, ket istapa na jay daily sacrifice, and set up the sacrilegious object that causes desecration. Kung wala the temple ti ululay, nga objects. Iso nga ipiprepare ti Israel the third temple data. Siguna, ti istorya. Tada na jay temple idi, temple ni Solomon, nadadal, temple nga binangon manan ni revealed the Haggai, and then nadadaal manan di 70 AD. Now, ipaplanon ti Israel, ay patakter jay third temple. So, da jay ito ti pagtugawanan to. You see? Now, ano di magbagak? Ako na yan ti magbagak na ito. So, di mangyari to'y earth. So, the one currency nga ipaplano da dito. So, nga maragsakan kayo no card ti mausar. Pero dandali. Kahit tapat-hapal ka lang di card mo kat agbayad.
Pati ruruwangan to katkad. Ngayon rugrogi na diyay. Madamdama, ijay imamon nga ikargada, jay dadya card. So ano irugrogidan, irugrogimutan, I need to be strong now. Palakpakin ni Lord. Isukita nyo lagi babaksin, lagi swab test. Kinapudpuno na lagi ito'y. Nga talaga. Nga maduti ag-uulimak dito'y lubong. Papastor ting umanaungaw. Lagi jay, tapno maala dati kuwarta ti sa nga lubungan. Tay sudan ton ti agturay, tay sudan ti kabaknangan. Pautangan dan ton aming nga nasyon. Tapno kontrol dan ton. Ang magkita kami dito opisyal sa doon, isang agkararag ito opisyal sa doon Pilipinas. Woo! Palakpakin ni Lord! Pero still, nga da ni Jesus, nga iso ti king tayo, nga iso na ti umay. So kasi yan di mararamid, one world government, one world religion, one currency, may pa-process. So hanggang mas daw, kadimang mangyari. Pero praise God, may pa-process mo at rapture tayo nga church. Palakpakin ni Lord. Iso nga verse 32, He shall seduce with flattery those who violate the covenant. Seducen ni Antichrist amin nga mangmali the covenant of God in Christ. Iso nga data, makikita mo di tunay nga Christian, kinhaan nga tunay nga Christian. Taadon di tumalikod kini Apo Diyos. But kadag di mang believe, iso dati mapno ti Holy Ghost. Palakpakin ni Lord, sika kumariyan. Kaya't ko isursulo ito ti apteran niyo, ti salvation niyo. Hallelujah. Kitam ti tataw maguyguyo na because but ka na iso na. Noang kayo mabaksin, may kat kayo trabaho yo. Noang kayo mabaksin, adan to, iti kasapulan nyo, hanyo maala. Kasi hindi magbagada pa lang tatatanda pa lang may post, tada tayo. Dapat lang ti Holy Ghost. Pero na dyan ti plano dan. Hang kayong maputputang ita, because we have the King of Kings and Lord of Lords. Teko na ni Sir Rubin, ore kasano the situation, God is still God. Nga makaaramid ka na ito iti miracle. So, palasa na daday, nga si Diyos ang amin, dagiti tao, nga haanda nga mo ti covenant na kini Lord. But, kunahan naman, the people that don't know their God. Ngam dagiti tao, ngam amuda ti Diyos na. Sino ti makatakler? Day tao ngam amuna ni Jesus. Nga the knowledge na kini Father God, kini Jesus, kini Holy Ghost, kini Gospel. Ngam dagiti tao ngam amuna ti Diyos da. Ket kunanay day, but the people that don't know their God shall be strong and do exploits. Ngam dagiti tao ngam amuna ti Diyos da. Iso dati napigsa! Iso dati makaaramid kani dinalakkel nga manbalag. Shall do exploits. Si may sa kayat na sawan ti exploit. Heroic act. So that agbalin nga hihiro dito'y earth. Kaya tyo ay kailangan nyo ti great faith. Kat kasano madaka ti great faith, magkaroon ka ti revelation, knowledge, who God is, who Jesus is. Sino jay Holy Ghost nga nagbabalay ken ka, ken anya ti gospel. Iso na jay ti ramot ti faith, iso nga jay addaan, ini panakam-amo iti Dios. Iso na ti makaresist in these last days, iti enemy. Basa ka na kayo ti SB. He shall seduce with flattery. Flattery pa ya? Those who violate the covenant. But the people who know their God shall stand firm and take action.
Kahit kung I am one of them. Amen. Yes. May sakijay. Woo! In the NIV, with flattery, he will corrupt those who have violated the covenant. But the people who know their God will firmly resist Him. Di makamamoy ti Diyos na ti makaresist kini Antichrist. So kung hanay Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Anyang knowledge ti jay? Kuha na jay? Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I will ignore your children. Ano nito nga knowledge? Knowledge ba ti science? Knowledge ba ti secular? Knowledge of God. Because madidak nga mamwen, kung natin na duma translation, gapot refuse dak nga mamwen, i-reject ko na kayo. But praise God, in this church, hanta yung i-refuse, kaya tayo nga mamwen. Hallelujah! Tati makaresist ti devil, ti Antichrist in these last days, yung makamamoy ti Diyos na. Woo! Sikada jay! Isu nga jay ti aday di Gentile, nga woman, nga Gentile, nga Roman centurion, ang Buddha, no sino ni Jesus si jay lifestyle. Sikat ti Lord ko. Makita yun na agasan nga lagos ti servant la, no kasi ko mati pamati tayo. Sino ni Jesus ken ka? So na ti Lord of Lords and King of Kings, amin nga sakit ag-submit kanya na. Amin nga demonyo ag-submit kanya na. Even Antichrist, ag-submit pa lang kanya na tata. Malaksig no ikanon ni Jesus, iso na ti gundaway na, nga grain dito yung earth. Nga maging ganang hanta yung na rapture, ada pa lang the power of God nga mang-inspire iti faith tayo iti last days. So mapno kayo iti faith. Madaan kayo iti great faith through revelation knowledge. Yes, amen. Kasano tayo madaan the revelation knowledge? You need to pray. You need to study the Word. Agdungag kayo. Kalagiday mga kasabang nga amuda ti faith, tayday kayo na magkaroon ti revelation knowledge. Hallelujah! Oh, praise God ni Jesus, adakala kayo. So ti kangatuan, nangat-ngatong angel, nangat-ngatong demonyo, nangat-ngatong sakit, nangat-ngatong nipatay, nangat-ngatong ni Antichrist, nangat-ngatong tao. Ha, iso na ti kangatuan, karigi so aming nga barswa, kat iso dya Lord mo, iso dya kadwam, iso dya daking ka. Hallelujah! Iso nga hangka matinag, because Jesus is within you. He is still working today. Amen! Iso nga maagasan kayo, rumangay kayo. Hallelujah! Uray last days! Kuno na yung tuno last days, agpapatakder na ti building, ag-asawa da, mamanganda, agbayin silda, halangan believer tin baganay da, pati believer agpapatakder da, mamanganda! Sabali lang ti kasata yung amangan, kin sabali kasantan believer nga mangan. Tiyan believer agbabartak da, tayo mat agigimong tayo. Agpapatakder na, agpatakder tayo mat. Agbayin sil tayo mat. Hallelujah! So mabalin palang tagbayin sil tata. So nga agawaan nyo tata, tanalani ti rapture. Numalpasan ti rapture, hanon nga makabayin sil, dyan nabati nga han nga na rapture. Tano awanan tatakdan, handan nga makagatang, handan nga makailako. Taramidan na lang.
Mapandag lumang, iti paglumlumanganda, no niya iti paglumanganda, tagmula at kamuti, teson ti kananda. Tahanda ba hindi nga makalugan, ura dalugan lan, ma-checkpoint. So nga dapat, hanyo nga desire pa lang, tagbati. Kailangan nyo ti marapture. You need to be strong in faith. Oh, Jesus! Amen! Desire nyo nga magkaroon ti great faith. Babaan ti revelation knowledge. Sino ka ba nga talaga, Jesus, in my life? I pray, reveal mo ti sarili mi. Bagayo niya eh. Kaya't ka mamamo, no kasanuda ka na mamamo ti Roman centurion. Kanda ito'y nga Gentile woman. I need revelation also. Oh, hallelujah. Praise God. Come on, lift up your hands and pray. Pray for knowledge. Pray for revelation knowledge. Come on, pray. Undarabahaya. Undarababahaya robose. Father, we pray tonight in a church na ma-open iti mind, ma-open iti heart, iti maysa ken maysa na magkaroon ti revelation knowledge. Bisinom isuda the spiritual things. Uwawam isuda the spiritual things. Oh Lord, i-pour out mo the revelation knowledge. Oh, i-destroy mo amin na hindrance revelation in our lives. I-destroy mo the sin. I-destroy mo the worldliness. I-destroy mo the works of the devil. In the mighty name of Jesus. And by the blood of Jesus. Para ito yung church, magkaroon the revelation about Jesus. Oh, Father God, we pray for the spirit of revelation knowledge to flow in this church upon our hearts. In Jesus' name. Oh, Rabababa Shakalabahande. In Larabakanda, pour out your spirit upon your people. Baptize them with the Holy Ghost for them to receive more and more power and strength from you. Revelation from you. In Jesus' name. Thank you, Father. I-demolish mo, Father God, aming nasaksakit, aming aramid ti Diablo, iti biyag mi. By the blood of Jesus, ma-demolish amin na ito'y nga evil spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh yes, oh Father, we believe in you. We believe in Jesus. We believe in the Holy Ghost. And we believe in the gospel. So thank you for great faith nga rumwal kadagitoy nga habsat. Hallelujah! Kat may nayon kami agpatakler rumang ay even in these last days. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Kita niya inalpas, iti message sa iyo, I believe, nga nakipagkararag kayo dyan. No pa'y dinawat tayo ni Jesus, kat na-receive tayo the life of Christ, kat separated from the world, separated from sin, separated from the kingdom of darkness na dyan light. Pero badpadasan the enemy, nga i-connect iti believer, karagiday pa lang nga banag, pero namawatan tayo, iti tunay nga knowledge, iti life tayo ka ni Kristo, makita tayo nga na-disconnect tayo. Karagiday nga connection, iti enemy ka tayo, nakakonect tayo ka ni Apo Diyos sa tayo. So na dyan, i-pray tayo, kaya kailangan nga i-resist tayo nagiday nga power of darkness with that knowledge. But bayan tinaga na isusstop na di ka sa naging evil spirit, kat pumanaw na iti biyag tayo, kat maaramid tayo di paparamid ni Lord, karagitoy panawan. So, kahit nga i-announce lahat na kada kayo, naging services tayo. It is Sunday, kahit dito Baguio City, kahit iso day morning service tayo, ay Ilocano service from 9:15 to 12. Kan iti 2:30 iti afternoon, iso day Tagalog English service tayo dito Baguio.
Kaya every Wednesday, so dyan Divine Healing School kayo. Doon na kayo mag-agasan, doon na kayo instant na makareceive the miracle na from God. Ito rating a healing or Divine Healing School. Kaya kasama ti Saturday, so dyan teaching tayo. Every Saturday, 9 to 12 a.m. Kaya kasama ti Trinidad, dati Bible School kayo, dati kitang Men's and Women's Fellowship, every Wednesday, kaya every Saturday dagituing teaching tayo iti Bible School. Kaya mi encourage kada kayo ngayon tunday iti may nga July, kaya receive tayo lata kada kita nga ginroll iti Bible School tayo. Now, at iti morning and afternoon, isulata iti service tayo mat every Sunday to Pugis La Trinidad Central Church. And ganito amin nga churches tayo around the world, kaya iti international or iti Hong Kong, kaya iti Gabsat, kaya waras-waras around the world, ni Apo Diyos lata, iti biyag tayo till the end. Kaya tingkana tumanan, into no may nga programa tayo. God bless you.